I ćao ljude, s vama sada ćemo snimati Litvanski nogomet, to je već treća epizoda, odigrat ćemo 4 utakmice, tako da, ajde, ja sam čao i ovo nam pojma, i evo igramo. Zaledio me, kao što vidite, i on će dati gol, on je glup, i evo gola za grešku njegove. Dobio sam neku moć, ja bežim, to, tako je, znao sam ono da će primiti gol i da. Eto, tako se to sve dešava, eto ti kaka, na. Tako, ajde balaži, i gol, da. Tako da eto, hajde. Pa gluposti, bravo majmune. I pobjedio sam ga, jupi, ura. Tako, otvori, nema ništa, je glup. Idemo opet. Sad neči tako. Ne. Ajde. Tako i... Sad ne go. Etka. Bože. Moj Cavani i moj Argentinac malo. Bože, kako ga zavali. Tako danas je svjetsko prvenstvo, igraju Hrvatska i Francuska. Ja mislim da će Francuska do, ne znam, evo Hrvatska, nemam pojma, 50%. Eto samo da znate. Kako sam se lagano pobjedio. Ne, pobjedio, ko zna, izgubio ću možda. Jesam. Neću kup, taj mrš. Pobjedio sme, ajde, okej, znamo svi. You can better play this. Sada, što svi igraš. Dobro, ajde, get ready, let's go, hajde. Daj, go. Sad šuti i tako. Kola iz Juvenca, ja da znam, nikad vidio. Idi, evo gola. Jebem ti bug, bog te. Kaka? Šta? What the fuck? Ja ću ovdje izgubiti odmah, zato što igraju pičkasto. Pa jebem te Cavani, glupa! Ne znam, nije mi jasno. Za za ove igrače, šta ja, kako ja izgubi od ovog? Lupa na. Evo nam je valjda zadnja utakmica. Ajde, tako. I evo gol. Ja mislim i za njega, ne za mene. Logično. Komarci, bježite komarci, nemojte me ujedat. Bože, umal da sam ga dao. Ne možeš. Eto, možeš. Ali možeš. Tako da... Ne. Da. Eto ti ga na. Ne, pa zašto jebem ti ba... Znači kod njega nema baga, kod mene ima. Ali najlogičnije voza, kod njega nema, kod mene ima. Pa najlogičnije tako da bude. Ali nema veze. Šta ću, idem u continue. I sad ćemo se mi odjavati u ovom klipu. I nadam da se žele, ispali smo bili i sad smo u 4. ligi. Nadam da se žele, ako se ostavite like, share, subscribe. Posjetite moj Instagram obavezno. I do narednog klipa veliki pozdrav. Ćao!